Mbega ikibuga cy'indege cya Kavumu kabisa. Kavumu Tombe. Ibifaru. Zawani Tutu. Mbega Kisekedi mani muhamahoro n'imigisha kabisa. Arambe ku perezida mpaka tugeze Kinshasa. Ntazaveho ukundi. Bacu. Ibi ni ibifaru. Ibifaru zirazita wani Tutu. Ubundi irasa mu birometero birebire kabisa. Uyu ni umugabo wafashe ikibuga cy'indege bamwita Cisco. Ariel ndamukunda. Zawani Tutu bunani buracyakomeje kabisa. Bunani buracyakomeje. Naha. Iyo bayita wani Tutu. Oya, nyine komporeri loading iri inyuma. Izi ni za turasagaho mu gitondo. None duse tuzifata. Oya ni Kisekedi friendly force. Ubuzi ibyo dukeneye. Barundi banaenda. Manake vitu vinakatala. Hapa tunaitika sasa kama mugini inaenda. Barundi wanaenda. Ndakutumia havyo. Barundi wanaenda. Barundi wanaenda baba. Na basoda wetu wanaenda na mikulu. Barundi wanaenda. Tunakamatiwa na wale wenye huko naona pembeni ni basoda wanavala mateni civile. Ndio vile biko vile. Basoda wetu wanaenda na Barundi wanaenda.